Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pari Badong, anya day taan aramidem? Agar aramid man iti kulungan dagiti manok ko maray. Tanay, adda ka numanin dagiti agtatakaw iti manok. Ay wen pare, pudno day ta. Ay adumanen ti mataktakawan iti manok. Narigat ay nutakawan da dagiti manok ka. Sapay naglulukbig da. Ay nasaysaya at nuyarami idam iti kulungan da. Ibagamit akin ni pare inting anas kinatiliwan da dagitang agtatakaw iti manok maray. Ay wen pare, bayam, ta ibagak to day taken kuha na. Nagdakkel metten day ta inaramid mo akulungan dagiti manok badaw. Pampanunutan nga rod. Tapnusan da matakaw. Iswa maturog akaw dito'y kulungan da. Anya, tila pampanunutam. Sayang man nutakawin da dagiti manok ta. Una, di ta kapayin nga agyan no kayat mo. Anya, nagayamit imbaga kakas da. Kabalay mo dagita manok mo. Ken ibagametten nga ilutwan da ka iti kanum. Ken itimplaan da ka iti kapain. Ay unay kami ting. Kayat mo nga raw da matakaw dagiti tarakin tama na. Nalabsak met ni Pari Badong nga agar aramid iti kulungan ti manok da. Ay na, amin akabaranggayan tayo. Agar aramid da iti kulungan ti manok. Dagiti dadduma, dapay tulbak na. Ay, kaskari na ayam ngamin ti matakawan iti manok. Sapay saan laamay sa manok ti takawan da. No ado ti makita da ataraken mo. Talo ti kababaan nga alaon da. Wen nga rod mare. Ay, asino ayamot dagita nga agtatakaw iti manok. Dayta ti pagmimitingan may kada kapitan. Ay asino nga ta dagita nga agtaktakaw iti manok? Ay dayta ti dakkel a question. Awan mo't nga rod ti makasungbat. Ay sungbatan nyo man tani nagadu kayo akakagawad. Ay saan mi nga rod nga amaw ti isungbat may kapitan. Ay nasken amatiliw dagita nga agtaktakaw iti manok. Ay kat agronda kayo kapitan. Pagrundahan nyo dagiti tanaw. Ken mayat no sumurot kamot nga agronda kapitan. Ay asino ti mayat asumurot kanya? Itayag yaw ti imayaw. Kandigid wano kanawan ti itayag kapitan. Adda sa ludso dagitoy padak akagawad kapitan. What is that? Anya kano ti itayag da nga imada kan ni Ged wano kanawan. Urean niya basta da mangitayag. Nek, awan mangitayag. Ay adaramida kapitan. Ay oray sa kada papanak. Ay, awan ka do ti makasango kapitan. Damagan yun no anya nga imati itayag yun. Awan gaya mayat nga gronda. Adda mo dagiti tanod akaduam kapitan. Limak no asino ti maayabak nga gronda. Ket dagiti nga hitanod mo. Mabuteng da kano. Ket ni kwarog nga ipampanakkel mo akatuturedan atanod. Ay na, mapan kano agaram. Na, dumayo pa iti nagadayo ang lugar tapno mapan agaram. Bayam tapno makaasawa. Kasimot. Ket asino nga rod itati kadawam ang mapan agronda. Ay, dayjay kumamat naturad Maray, adaman lang damagaking ka. Anya dayta. Pudno aya, ngagberberok ni pare inteng itinaturid akadwana ang mapanagrunda. Pudno, adda ka di mairekomendam. Ay, ada. Jay ka no naturad. Siyak, maray. Naturad ka? Ay, saos, narigat lati agsasaw, maray. Awan ka butang mau. Pulaos, awan kabuteng ka, maray. Saan ka amabutang itinasip nga? Apay kumamabuteng nga kitinasip nga. Kaawan silaw dito pagrundaan yaw kan ni kapitan. Ay, kayat ko Ay, bayam, taibagak kan ni kapitan, asikan ti kadwana nga grunda. Nagboluntaryo ka kanumat amang kadwakin ni kapitan nga agrunda. Weng. Apay, kabailam ti agrunda? Kunam siguro nalakat ti agrunda. Dayta, tinabayag ko nga arapaapan iti biyag kaw, tuya. Kayat mau nga ure awan sweldaw. Apay, pada ka aya. Asaan nga agunay no awan sweldaw.
Sigurado lang, badam. Tamangan no agbabawi kantaw. Kumplito ak paray, iti gamit nga grunda. Adamot helmet mo. Kat saan ka ba't nga agmotor? Nay, nasigurado lang mo ta. No nga ikilat nga damang pang-or kanya. Ha? Di, safety. Oo nga ano? Agsumbanger pa, dagito armas ka, kunam sa. Ayan ti armas mo? Dagito man eh. Nakasalikad ko naman. Dagito? Wait. Dua abinalsig asungrod ato by 3x10. Ay, di mo tagtagibasit dagito yung armas ko, paray. Maulaw, dagiti mapang-or na dagito. Ay, gulits na nga ron Ay, katwa na. Nakasagana ka na ya. Ay, itay pay. Paray, ayan mo ngayon. Di ka mo makitan. Adak ito yung likodan paray. Danag mo na. Apay nga daka dito likodan ngay. Papanak ko mangay. Dito yung kakumasangwanak Kwa. Apay apapanan iti sangwanam ke tapno sakti umuna nga matay. Sika nga ron ti kapitan, di rumbang lang nga sika ti umuna. Ay, sikan apare. Ha? Mayat lang nga ron ti pwistok dito yung likodan. Papanan iti sangwanan. Intan. Papanantangay. Dita. Dita kasip ngitan. Agbati ak sa langit ta si kati mapan. Ay, duhata Napayasak lang ngay. Imbagkin ka ata ada binalsig nga armas maw. Aywan na niya. Sika, plus light lang, matimot maw. Naibos sa pa yung ti baterya na. Tagawan-awan mo ti silaw na. Iso nga ron asikan ti mapan. Sige, siya kon, ti mapan. Nagbati ka dito yan. No, ada makita mga alya. Ibagam Anyang al-alang ibagbagam mo, pare. Kwa, no agtatakaw kunak kuma? Una, tapno tiliwin ta adagaw. Pare, yagiring ka. Bakit huway apay? Nakaturog kami tayo. Uwan nga ron. Nakarundakan. Malpasay. Nakitam da kita agtatakaw. Awanda mo dita. Ang ada nakitam nga al-alya. Awan ti al-alya. Mamati kan tumag ka na kita. Ay agawid ta nga rudin parbangonin. Saan ka mo ta nagrunda? Naturog ka may. Mayat nga ron tadda ka. Inton maminsan, saan ka na mabalin na maturog? Nasken adwata nga grunda. Kapitanak nga ron. Kita niya ngay nga ron. Siya mo ilangan ti pagrundahan. Saan ang mga opisyal? Anya ti kunam. Dandaniyo natiliw di agtatakaw. Ay, uwan. Hindi nakita mi ni paribadong di agtatakaw. Anya ti inarami diyaw. Ay, sakti adati inaramid na. Ni paribadong naturog. Na, saan nakaatinulungan? Di naktinulungan ni paribadong. Kahit, anya nga iti si marunong nga inaramid mo. Ti inaramid ko hindi nakita mi di agtatakaw. Kinamat-kamat ko. Taray! Na, kinamat-kamat mo. Kat anya nga ron ti si maruno ang napasamak. Di si Mardang di agtatakaw. Na, apay si Mardang. Nabanog. Kahit si Mardang kamay. Una. Si Mardang gayam di agprino akmat. Na, iso mutlagayam asaan mo anatiliw di agtatakaw. Ta si Mardang. Kat no intuloy mo kumakinamat, natiliw mo kumadya agtatakaw. Ang si Mardang kamat ako nam. Ay nabanugak nga ron. Di nakit paginanaunan. Naginanan tupay agtatakaw. Naturog kamat gayam, idi nagrunda kayo kan ni Kapitan. Nagkunaking kamaray. Kaiso matistoryana. Kita manday ta kumpare. Binaliktad naman ay ti istorya. Kino iso tinaturog. Saan min nga mo no asino kada kayo ti patsin may. Siyak maray ti patsin yaw. Tapod no, di bagbagat. Istorya pa ni Kapitan, akinaman na ka no di agtatakaw. Kasano ko makamatin na, kit nakaturog may. Ay, asino aya kada kayo ti agibagbagay ti pudnaw. Makaolaw kayo, No siyak lang amay sa maray. Mamati ak anibadong kaw ti agibagbaga iti pudnaw. Hun atay so nga rod mo ti asawam. Kituan na. Asino pa'y nga ikumati sa bali ang mamati kan kwa na no saan na siya. Ay, jak mo no asino ti patsa kadakwada ka ni Kapitan. Ngam tinapatag.
Matiliw da ko madyag tatakaw. Ay, wala niya. Tauray siya, madanagan para kadagiti taraken ko ang manok. Ay, imbag taadda ni Badong ko ang nagaramid iti kulungan dagiti manok may. Sika ngay, agmay-may sa iti biyag. Baak pay. Naa, awan lat di ka maipalagip mat. Mapan kayo manan agronda kan di kumparim abadong? Sapay ko mata saanin ang maturog ni Pare Badong no agronda kami. Sapay kumakunam, kat sikan samot tinaturog. Apay adi nakpatsin. Istoryak nga rod ka, no saan ang napasamak? Paray! Nagronda na! Ay, nagsapan ni Pare Badong. Imay nakapayan dinagas dito balay. Paray! Kat saan kapayan mo't ang nakasagana? Anya saan? Ulas lati awang kanyak, Ulas! Apay nga agala ka iti ulas kat mapan kayo agronda. Ay, basta. Kasapulak. Iso nga yala anak iti ulas. Ninayunak ti armas ko, pare. Paltog? Pangalangay ti paltog si Kabit. Anya nga iti nakatali iti likudam. Ay, binalsig Binalsig manin! Ninayunam dagiti dua binalsig? Mano nga iti inayon mao? Upati na binalsig ti armas ko, pare. Ay. Dua dito'y sikat kaw, dua may dito'y likudat. Anya mo't day ta nga armason? Sika ngay, pare. Anya ti armas mo ngay. Ay, kuha. Apay lang ang mangitugotak iti armas kat ada armas ko. Ilaklak aman naklangin Awan man lang awit mo nga nyaman nga armas. Ulas ti awit ko. Ulis unlay. Wala. Ngam di ka tatagari. Intakit agrondan. Pare, agiling ka. Pare. Nakata mayat ti maturog. Nakita kong diyag tatakaw, pare. Nakaigam iti manok. Tiliwo mo na. Nay, katsika ngay. Anda ka nga ron. Di sikat ti mang tiliw. Kapay nga ibaunak at kapitanak nga ron nga puro. Nay, pare. Nangag mo, di nagkarasakas. Nagtatakaw da jay. Ay, nagtatakaw di tiliwom. Umas asidagan, pare. Bumangon ka na. Ay, umas asidagan, aya. Kita niya nga taramidan ta. Katiliwan ta. Agalita ta. Tiliwan ta man. Maragsa ang dagiti kabarangayan tayo, tanatiliwyaw jag tatakaw. Rumbang lang ang maragsakan da. Tawanan jag takaw iti tarakin da. Ala, ibulos yung man ang dagiti tarakin yun. Ay ado ti agsaludsod kanyak, no kasanuyo at tiniliw jag tatakaw. Istoryahin taman langin, pare. Ay, kasto iti napasamak. Idi nakita mi jag tatakaw. Naginigam kami iti ima ken ni Pare Badong. Apay ang naginigam kayaw iti ima. Wen tapno malapdan mi ida ato maray. Idi na i-corner men. Dayayan. Ay, napigsa kayo gayam no agtinulong kayaw. Ay, tiniliw min di min pinalpalubusan. Kasta nga rod maray. Nasaya at gayam agtinulong kayo nga agkumparay. Agam paray, saan kanton arumbay nga maturaw? Ada nakaturog ka na kayaw. Ay, kwa, nakatuglepak only. Patpatsim ni Pare Badong. Nay, apay nga, Pare Badong. Rak-rak-rak ang matanday ta inaramid mo akulungan ti manok yaw. Ay, awan gaya mo tagtatakaw, maray. Sa bagay, da kami kaniinteng. Imbulos min dagiti manok may. Ibulos ko mangarod amin idan, maray. Tapnumot mapanda agarem, kin agpaarem. Ay kat umay da nga ron ija arubayan min no kasta. Una, maray. Sa dino pa ngay kumati pagaruman da. No saan nga ijayan niya. Ay, sa anak nga rodan nga agsakuro iti manok. Iti minalem, Pare Badong. Iso anawaya kami nag-istorya kada marituyang kan marikuanang. Rumbang nagtitinulong dagiti agkakabaranggayan, tapno natal na ti barangay. Ala sigay! Dudan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo!
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangag. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apiras kamo lang apiras di tamare. Kasanaw, nagado ti kutok, awan mo't ngamin mangkuto kanyak. Ay, saan asyak, tadyak makita, mare. Isungarod nga anong saklatan ti agap apiras. Nungay matinag dito'y tagilakom at inapay day takutom. Ay kat malas ajay makaala. Na, anya mo ngamin day tan, mare. Bakbakatan ka akinuto. Pulimin sa maray. Na, kat sa dinungay nga tati papanad ni Marituyang. Ako dungda. Mapansamanan makitsenda. Kaano lang idinapan nakitsenda ah. Idi lang matkalman anapan nakitsenda. Nagkuyog kami pay. Adun sa ti kwarta na ita. Inal daw maten amapan makitsenda. Wen nga rod maray, adun sa ti kwartada. Nanatuyang, italim mamad day tabuk mo. Nagsakit day ito Europa ka masapsaplitan. Basol mo apeng ngamin adito'y likudam tinangipaluganam kanya. Kay, adda nga rod kargak mait. Imbagsi ka at makakapot ka. Sa nabalay, tainton agawid sa anton asumaklik na ito'y buokaw. Hindi nga nagpapukais. Mapanak ang papintas kwaraw. Enton nagawid nakasilsilang taon to'y straight kan kagurguram abuokaw. Kwartan sa day tabilbilangam. Ay, pagbayad iti kuryente. Addan jay honorarium yo. Naata agisem-isem. Alangan mo't asa anak ang naragsak kat addan kwartata. Intay. Ay, eksakto la pagbayad iti kuryente. Na, awan lat baryanan. Ay, na eksakto nga rod. Ingkanto agbayad Ay pletik ngay nga rod. Libre to. No, ti tricycle ni Kwaraw, ti pagluganam. Jay pagmeriendak ngay. Ay, apay agmerienda ka pa lang. Siyempre mabisinak ang makipila. Ay, na ano sa mon? Mangan kantaw, dito ay balay. Na, awan lat surok na matan. Yung kagbayad itong bigat. Narigat no maputdan ta iti kuryente. Apay, mangrekap kan maray. Na, parituyang. Apay, nagapuam, narabyan ka ba? Ay, kita umot aday tibuok ko maray. Ha? Nay, saanin akulot? Bagay kumatlaan. Straight na straight, maray. Enton bigat. Enton mainitan. Nagsilong to day tibukaw. Ay, makapaapal ka. Ayun gayam, binirok na ka din ni Badong ka, maray. Saan maut? Maragsakan aday jay, no makita naktanay. Pimenta sa kaun. Ay, pimentas kaya. Mingmingan nak ngamin na. Ay, nasipngat maray. Rumabi ingaminan. Sa nabalay, inton bigat nakton na mingmingan. Sa paot to, ti umay dito'y tersenam. Tapno? Umay ko ipasikat dito'y na-strike abukaw. Na, Nagpintasin ni Tuyang ka. Kasla nagsublay ti kinabalasang na ay. Kunak no piminta sa klaim, imubingak bay gayam. Kasla kala sweet 16 Tuyang. Kita umanlaeng anya.
Nagbalinak pa'y gaya mun a minor di daday. Pa-street mo mo't kumaada iti nagado ako retreat mo. Bay amon ta kuritrit tapi mintasak mo't. Nuadan to ti pagpa-street iti ko retreat. Mapan kanto adagos ag pa-street, why? Ay kitwin siyak to ti umuna a customer da ba daong. Naglamuyo din abo ako. Aw, di mo apro-aprosan. Tapay asaan? Agpurpaur. Ay, dakis gaya. Wen, ang mga nuaguro tupay, sayang jay ribo-ribo nga imbayad kaw. Iso adi mo sagsagidang. Marikwanang! Adda akawn! Umay kan mang lukat! Marikwanang! Ay, Maray, umay ka maggumatag? Saan maray? Umay ko laang ipasikat kini Marikwanang day tibukaw. Aywan, nagpintasan day tabuok mo? Straight ko naman. Ay, napan kagayam nagpa-straight iti buok mo idi kalman, idi nagudong ka. Wen maray. Ay, manungay timbayad mo iti dayta. Ay, nangina Nay, aday ta, nariingan ni Marikwanang luklukatan ng titersena na. Ay, sigurado maray. Apalan na apernay day to'y bukaw. Charan! Marikwanang! Oh, kita umon day to'y buok ko ako nak idikalman. Ngay pasikat ko kanta. Ay na, bagay na talagaan niya, Marikwanang. Ay, pinapintas na ni Kumari ta atoya. Ay, kasla ano artista. Nagkuna! Na. Asinot nagkunang agpaiso, Marituyang? Ni badong ka. Maribanang, kita man ni Kumari ta atoyang, nupimintas nga agpaiso. Maray, dakas ti agol baud. Ibagam tipon na, Maray. Ay, sa anak lang nga asumungsong bat. Tapno awan ti gumura. Saan mo nga ipapilit a pimintas ka, Marituyang? Ta saan ka pimintas? Tanya. Kinapudno na, imbalas ka. O mapal ka lang ngamin ka. Iso ang makaungat ka. No siyak, sa anak nga umapal, Maray. Talaga mo't asaan ka managapal, Maribanang? Mapanak man mo't ijay ili. Apay, kalat ang nagdesisyon ka ngagpaili, Maribanang. Kunan ni uncle mo, ano siyak taglugan dito'y tricycle mo, libre ka no? Nyangkel inteng, libre. Uray si ka, libre man. Ay katwin ala, itulod na kun ijay ili, tamapanak agbayad iti kuryente. Ay, malugyak manang. Nagkuna malugi ka, nagado a pasaheros mo. Sa bagay mo't kiti Ala, itulod na kon, tani, deadline ita ti pa nagbabayad iti kuryente. Ay, naragsak ka ita, paray. Ape anak ko namday ta paray. Agsagsagawisiw ka, pay. Pimintas gaya mo nituyang ko paray. Pimintas? Uy paray, kasla artistan si ka. Apay ngay. Anya ngay mati inaramid na? Ay, kahit nagpapintas mo Mabutang ngamin nga isukat ko kay. Anya? Isukat mo pa ilaang ba't? Kit mo na, nagbakit gaya man. Hanggang itata nagpa-street itibok na. Ay na, nainlabak man ang kingkuha na paray. Ay, imbag taadda kwartayo apag pa-street na itibuok. Ay, kitang danamot anapan nakigap-gapas paray. Malah paray, agawin na kaon. Tamapan ko ilutuan nituyang kaw. Si kapay tagluto? Ay, kitwin paray. Diyak kayat ngay so taglutaw. Tama nga no, agkulop man ang jibuk na. Kapitan, nakitam ka day dagiti umay agputa diti kuryente. Ay sus, delikado dagiti saan nga agbaybayad iti kuryente. Ay sigurado asa anak amaputdan. Ay, uray da kami napan mo nagbayad ni banang iti kuryente mi. Ay nasaya at no kasta. Ay, jak ipalubos amaputdan kami iti kuryente. Ay na, nagrigat no nasipngat ti balay iti rabi Una,
Hindi akong mabuya ti boxing. Oh. Nakaluto ka gaya man ba daw? Wine, agtugaw ka laing tuyang. Nariga tayo no agkulot na itabok mo. Sayang, di pinagbayad mo. Ay, wun ba daw? Siya amin na yung trabaho dito'y balay. Ay, naggagatan ni Badong ka. Kalpasan namangan ka. Siya taginaw. Ay, nagmayatan ti kastoy abiyag. Inkanto latag buyan, ititibay. Una, ay inton bigat ngay. Anya ti aramida. Sige man, agkuya ka uno, agida ka nga, malmalab. Mapanak laangan makiistorya ka dagiti ko kumaray. Ijay tersina ni Marikwanan. Una, ijay mo't ti ayuyang may ngagkukumaray. Madalat taking katuyang, no isuday tati kayat mau nga aramiday. Ay, di antim day ta akwaron. Madlaw ko ti aring panik na kayo. Antan yan tay, antan naglutaw. Ay, talaga nga dyan. Inteng! Adakon! Amok naa! Anyat napasamakin ka? Ha? Sa bali mo tibok ni Antibanang. Ay ka, tinulad ko mataan ni kumarik atuyang. Ay wine, kastamod lang tibok ni Nana Tuyang ang kail. Ha? Oo. Ay. Apay nga'y anak ka nga kamutladitan, Inteng. Napinta sa kadila una yan. Ay, unang tay, pimintas ka. Mas napimpintas ka ngam ni Nana Tuyang. Anya ti makunam, Inteng. Kwarag, pag silawang man dagiti bumbelya, makita ka na laing tirupan ni Antim, no? Adda nagbaliwan na. Ay, kato na. Aha. Na. Pag silawang, Pagsilsilawak, mate. apay na, awan mo't ag silaw. Ay. Ang damat silaw di tabalay datata ba daw? Apay na, ano nga? Saus, naputdan kayon sa matiti kuryente ang kail. Naputdan nga. Kasano mapasamak day ta, no nagbayad ni Antim. Malagip ko di ko na mapanagpapintas. Ay, nagbayad ka ba nang? Nakarikap di pagbayadan. Nakarikap? Apay halidi? Siguro Oh. Iso asaan ako na nagbayad. Ay, nagpa-street aklangan iti buok ko. Ay, bagay ko kadimot laan. Kasano ang makita katawan silaw? Laslight ako ng kail. Na, Wano, jay, di gaslangan na silaw yung tipagsilaw tayo. ay, jak kayak ti digas. Nakapilpili ka, may. Ngumisit ti abot ti agong ko. Makaungungat samot ni Marikwan ang maray. Win nga rod. Apay nga'y anak ako silap, may. Apay maray, anya ti basol mikan ka. Damagan nyo pailaan. Ay, awan mo't malagip ko abasol ko. Uray siyak mal. Nagkunak ka na kayaw ngagpa-street kayo, iti buok. Na, Ha? Dahil day ti basol na. nay. Ha? Pakabasulan mi gayam, papintas ka na. Ay, kasano nga men, Marituyang. Nila ang mat kumarita akwa ng tisaan ang nagpa-street. Iti buok na. Ay, wun anya. Ay, Marikwanang, ingkamutin agpapintas. Wun nagadumot ti kwartam. Iso nga ingkan. Ay, sayang ti kwartak. Ay, kat kukwam nga rodan. Ati umap-apal ka na kami. An-anwam ngay, day ta kwarta maray, no saan mo agastusan iti pagpapintas mau. Win nga rod Marikwanang, ingkakit din. Tada kami kan ni Marituyang timang bantay dito itersinam. Anya? Hay, ingkan maray. Tapno saan ka nga inaldaw nga agap apiras dito itirsinam. Apay, maday? Ay, maday. Asino nga'y matimayat agumatang no agap apiras abaak ti aglako. Warog, agpaili ka. Wangin kagawad. May salangin na pasayros ti ururayag. Intayaw. Intayaw? Ay, kat aglugan ka na. Ingka siguro aggatang itilako man niya. Mapanak man mo tagpapintas. Ay, tuladam di Antibanang kan Nana Tuyang. Mas napinpintas pa'y Sige, itulod ka ni di ayan ti pagpapintasan niyaw.
Street nga agpaiso day tabuok mo, nga mawang kurentita. Ay, uray tapi mintasak mo. Apay, adda reklamaw? Kasano ang makareklamo ak? Kahit adamat igam mo di talikudam abalunat. Nasaya at tamaw. He? Tugot-tugot mo day ta. Di nakto pa impaparlor iday. Agungot kakit di itan. Ay sa anak nga agungot, kunak nga ron. Maragsa ka na, tapi mintas ka. Di ura awang kuryente ta dito'y balay. Agpapada tayon iti buok, kukumaray. Agpapada tayo, api mintas. Ay, imbag lakit din, ta saan tayo nga agkagarupa? Syaklat tati kapintasan ka na tayo at alaw. Nagkunakan kasi ka ti kapintasan. Syak! Ay, kunak man no siyak ti kapintasan. Nagkunak siyak ti kapintasan. Ayawan man paabak ka na tayon. Mala, amin tayo, pimintas. Tapno awan lugay. Awan dakas na, nagpapintas kayo. Ngam di yu liplipatan, ti responsibilidad yo iti pagtangan nyo. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VG Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay ngay ba daw? Taing sargang mumutan da ito tricycle. Jakit isardengay, kita man day tarang tayo. Na, apay ngay tagunggun mutan. Anya aya day ta, hanging braids. Saan may tiko na? Apay ngay nga agungaon. Di tam ang makita asin sinanday ta proyektaw da dya kumpare ka Kapitan Inteng. Agin lalayng tumay. Kasanuta nga rod ang makalasat ngay di tarangtay. Ay kat manglikaw ta na. Nagadayaw. Awan ti mabalayin tapalpak mo da ta proyekto ni Parinteng. Unay mo't jerang tayon maray. Apay, maray. Agunggun may. Kasjay talaga, maray. Anya kasjay talaga. Saan anormal ti kasjay arangtay? Kurang ngamin ti budget. Saan lakuman ang nagpapaaramid ni Kapitan itirangtay no kasjay mo laang? Saan kayo ka din nga agreklamaw? Siguro, imbulsa ni Kapitan jay budget na. Iso akurang. Saan mo't, maray? Agibulbul sa ayamot ni Kapitan, iti saan na kwarta. Wano saan? Nagugudwaan nyo nga opisyal jay budget na. Ay, di ka agsasao iti kasta, maray. Day tatipon naw. Manaw tinted ni Kapitan Abingay Mau. Naa? No inikan na ko maitibingay kaw. Di ado ko malakok ita. Di mo makita, aday to'y langan sa nga pulo akin day, kan 5 akris pap ti karga, day to'y tersina. Apay, maray. Awan la ko mun a sardinas. Awanon, maray. Uray asin? Awan matan? Awan nga rodon. Nabangkrap kan sa matan? Anya nga rod ngay. Sapay day ti ako marita atuyang. Pagsuspitsaan na kide na nagibulsa iti pundo ti barangay. Anya? Ay unay mo't daytan? Saan la siyak? Uray ni Kapitan. Pagsuspitsaan na. Nay, apay ngay akas tati ibagbagan ni Marituyang. Sardinas tupay ti kanayon asid si daon may. No nagibulsan ni Inteng, naiimas kumaakanayon ti sid si daon may. Ay, no apay tumat ngamin nagkurang ti pondo day jay arangtay. Damagak tuman ka ni Inteng. Ay,
Nasken amalawlawagan tayo iti dayta abanag. Ay nagkunamot nga da imbulsa mi apundo. Kanayon mo met akap-kapon ti bulsak. Anya, ada maalalam aya. Barbarya mat. Kadakelanan ti sangagasot. Kasano nga ibagada nga da ibulbulsak apundaw. Ay damari to yang kan pari badong ti diskumpyado. No, gibulsak? Ibulsak amin Sapay madama ama ipaspasimento day tadalan tayo. Hey, iso nga rod ti may sa aparikot. Tapay manan. Kurang nga rod ti pundo. Ay, ado manan ti agreklamo no saan amalpas dayta akalsada. Ay wala, ado man ti mangibaga nga imbulsak ti pundo. Kita man to yan. Kita man. Wen, kita akon. Kita nga sa bali mo tikit kita. Dahito ito tudok ti kita. Ay. Kulak ano je balay da kapitan ti ko nam akitaek. Dahita kalsada nga ipatpatarimaan ni Parinteng. Dahita ti kita makunak. Apay nga ita nagpatinggamutan dito'y batog ti balay ti pan nakasiminto na. Imbulsa naman ang ti pundo na. Ni kapitan ti bagbagam anang ibulsa? Sino pa'y kumangay? No imbulsa na, napatarimaan da kumanday tabalay da nga agir-iray. Basta imbulsa na. Nangusaran na ngay nga raw di imbulsa na kwarta. Inggatang na itinaima sa sidaenda. Dagita mit hilig na kay nalaing nga gibulsa. Podno, kapitan. Ibagbaga dagiti tattao nga imbulsa tayo ti pundo ti barangay. Ay, saan na pundo dayta? Kang runaan da kabadong kan marituyang amang ibagbaga iti dayta. Istoryaan da kakadagiti tattao. Ay na, talaga akurang lang ti pundo. Dayta nga roti saan da maawatan. Ay, pasinsyahan tayo. Sana nasaya dayta nga ibagbaga da. Ay, kapitan. Danda ni maibos ti pasensya kadakwada. Ay, anusan tayo na? Ay, kayat kon ti sumungbat. Apay pare, nagpatingga dito'y balay mi, dito'y pan nakasiminto ti dalan. Nairantamod launa yan. Nay, apay ko maapanunutom ti kasta pare? Talaga, may. Talaga kagurgura na ka. Kurang nga ron ti pundo. Kahit dito'y pa'y batog ti balay may, tinagpatinggaan ti pundo na. Saan ka nga grason pare? Nakadkadlaw, asaan mo akayat ang maipasiminto, dito'y kalsada, dito'y batog ti balay may. Ay, di ka gibagbaga iti imbulsa apundo, taawan ti maigatang ko iti pumadak. Sagmamanoya ti pumadan pare. Piso! Piso lay? Saan ka pa makagatan? Tawarak to pa iti salapi ko ma. What? Ada ka ibulbulsa kun apundo ti barangay. Iso ang nagbidot kayo. Ay, nagrigat mo ti mapan gumatang. Ay, nagadayo ti paggatangan. Wan nga rod maray, imbag ta nakita ka. Ay makipayungak man kan ka ta nagpudaw. Ay, katwan amare. Umay ka, tagkapayong ta. Apay nga may ta saan agumulpi ni Marikuan ang itilako na. Tapno saan tayon nga umadayo agumatang. Awan kanu nga rod ti gulpi na. Kasano nga awan? Kit ngay imbulsa na akwarta ti barangay. Saan da kanu nga rod nga imbulsa? Ay, bagbagam lang dayta, ta ilislisim ni kapitan. Siyempre, no adda imbulsa dagiti kakagawad, mas dakkel at imbulsa ni kapitan. No adda, kendakkel ti imbulsa ni Inteng, saan akon amapan gumatang iti sardinas di taadayo atersena. Tagumulpi aklaengan iti sanga karton. No ado ti kwartam, sardinas pa'y laeng matigulpiam, jemot na imas na. Dayta nga rod kat mare, kayat ko nga ibaga nga awan ti imbulsa ni Inteng. Ken uray ni Marikuanang, awan met ti imbulsa na. Hey, unay kat ti sakit tinakam ko na ya. Tapay manaun. Sino ko matisan nga sakit tinakam na ngay? No makita masana na ituloy na si Binto na ito'y kalsada. Ay na, di mo nga minkit-kitaan na. Ay, sana mabalin ajak kita na. Tapatog ka nga ron ti balay ta dahil nagsardangan na. Saan ka kano areklamo? Sana mabalin na sana nagreklamaw. Awan mo't kano timbulbul sa dagiti opisyalis. Patsimmet.
Dakal ti nakupit ni parenteng. Adun ti kwarta nga idultulin na. Masasair tirik na kon. Yapoy ti ibagbagada nga imbulsak a kwarta. Uray siyak nga rod, Kapitan. Numaminsan, kayat kon tiag sangay. Hey, tap no malpas day ta proyektaw. Ada na panunot ko nga aramiden tayo. Anya ngay dayta? Agkid daw tayo ititulong dita probinsya. Ayun Kapitan. Idi pa'y kumaan na panunot mo dayta. Kahit kalpasan na, agbayanihan tayo man. Mayat no agtitinulong tayo. Una! Day tamanan ti bagbagat kay. Nagsayaatan, ngagtugtugawak lang, ngagmalmalam. Kidawin na kita nga opisyal kay day, ti pa nagtitinulang. Bayanihan ka nung nga raw. Amok no niya day ta bayanihan. Saan mo na masapol nga ipalawag pa eh. Tumulong tamot Amok, ti agtrabaho to yan. Amok, ti agbayanihan. Ang jakayat na tumulong. Isuma lang agtugtugaw ka lang dito'y balay, di tumulong kan. Basta jakayat. Dayta lamang sirsirip iti kamali ni Kapitan tar aramidem. Ay katarumbang lang mo ta. Nagado reklamom. Isugayam ti trabaho. Angam no kasapulan dati tulong mau. Di mo mat kayat ti tumulong. Mapanugak lang, isuasanay. Kahit anya ngay nga ron taramidam dito'y balay. Ay kita dua. Agtugtugaw kang agmalmalam. Agtugaw, agkuyakoy, mangan, agbuyay di tibay. Agasam na kita nga ramidang ngay. Nagataw! Oh, dagiti agbayanihan. Umay kayo agpalista dito. Aray! Umay kuman ipalista ni Badungkaw. Ayan ni Badung Mau. At day je balay may. Kat umay kumadituyin Ipalistak lang nga ron tinagan na. Masapol nga iso ti mangilista itinagan na. Tapno maibagan ni Kapitan no anya ti aramiden na. Ilistam latan amaray. Uray saan nga trabaho. Ay saan mabalin Apay asaan kat ako kumari tayo mag. Kat uray masapol nga agtrabaho adya mailista. Kumari ta nga raw. Ay uray nga raw. Kaya't mo nga ang tanak ni Kapitan. Apay kumaamaungtan ka. Kat ako kumari tayo mag. Ay saan mo nga ipapilit, Maray? Ibaon mo dito ni Badung Mau. Jakto pa'y maibaon nga ginaw. Pakitam dayta. Kasano nga rod ang makibayanihan no ultimo aginaw kat kasadot na. Imbis nga agluto ka, day ta ka mapanagbayabayanihan ng tararamidan. Amin nga rod akabaranggayan tayo katumulaw. Kababain mo't sakit saan. Apay ngay siya. Sanak mo tumulong, angam sa anak mo mabain. Sika ata nagpuskul tarupam, awan babain mo. Di bagam kay day, amin anay bulsa di parenteng, apun daw, irwar na. Na, pirjem manun ti aldaw ko. Nene, saan ka pumanaw tagluto ka ba? Sika mo ten at agluto iti kalong. Apay, saan ka amangan dito'y balay? Saan? Tapakanan na kami ni Kapitan. Nay, apay nga akas na kami Ay makamu ka ni tibiyag mo. Ha? Agtugtugaw ka lang. Kaya't mo, ilutuan ka pa. Kanya. Apay adimot umay tumulong di pare Badung. Ay, masadot siguro Sapay nakatadaw iji tawad Buy-buyaan nati pa nagtrabaho yo. Ag-isam-isam. Saka agpayapay-yapay. Ay, saan yung aminan at taltalyawan Jak mo taltalyawan ngam ayaban nakit tinagan ka no maminsan. Ay, kasta ngamin day jay atao kahit. Ay, sayang. Ta saan nga may timulong. Apay dagiti tumulong. Ay, ada maawat da Ay, ada? Wen! Ay, kat, inakmat nga rudan tumulong Kabadong, apay saan ka amas daaw? Nay, kanya kumangay ti pakas daawak maray. Nalpas gaya man day may sa proyekto dito barangay. Jayarang tay. Ha? Sakto pa'y mailabas si tricycle ka. Taggungon. Saan ajerang tay ti kayat ko asawan? Daytoy kalsada. Ha? Ayun na niya. Nay. Nalpas gaya ba? Di ka man. Pagpag naampayan no umay ka dito tersina. Way, namok ang nalpasan. Saan ka mo't siguro nga agreklamaw? Nagpatinggalaang di tabatog ti balayaw. Way, maragsa ka na. Iti dayta, maray. Amom no apay anabiit analpas day ta kalsada. Nay, anya mo ngay. Apay, damagam kanya ngay. Gapaw ta nagbayanihan kami. Aya,
Ay, sinasayat ah. Kami kunak, tasaan kamot atimulong Apolos. Uray at timulong mo nituyang ko, maray. Si kapay anaglaing nga agreklamo, ti saan na akayat ti tumulong. Naging inanaak nga raw. Mawatan nyo lang tamot din talumakay da taon. Nay, kapay asikamot ti mang bakbakla iti may sakaban abagas at hangdan mo ang nagbayanihan, maray. Asino nga'y kumati sa bali ang maayabak amang bagkat, Kapitan? Ningay pari badong. Mabanugak laeng amang ibaon kunkwan na. Awan mo ti amo ng aramidon no saan nga agreklamo. Agreklamo pa nga ta nalpasan ti proyekto dito barangay Tayap. Saan nga agpatinggang agreklamo ni badong ko, Kapitan? Isulang ti paglaingan ng aramidon, ti agreklamo. Ay sakman la ti mang bagkatan iti bagas. Ay na, agyaman na, Kapitan. Kabailam abaklayan ka nagdagsain. Kabailak tupay ang nagbayanihan. Day tantuki din wan kaban unlay. Pare, siya kung tinang bagkat iti bagas. Para ka ni Marituyang dayta. Nagyaman na ka, pare. Imbis asi ka timang bagkat. Uwan nga ron, mababain na kun, pare. Awan siguro ti reklamo mo, tanay pasiminton ti kalsada. Diyan nga irang tay, pare. Mayatay. Hoy, Badong, aldawan! Apay nga insardeng mo nga'y dahito tricycle. Way, talumasat tagayan bitarang tay. Kay tapay ko ma. Apay nalipata mo, naggungon day tarang tay. Sanon, pinarimaan dagiti bumarangay. Aya, Di mo amo kasaan kamot Apolos at timultulong. kay kaano nga, iti sumaruno abayanihan. Tatumulong aktuman, taplusan mo nga'y bagbaga na lainga nga agreklamaw, kinsadot. Ay na, Tata Badong, tumulong ka ngamin di ta barangay mo. Saan kat aday talagreklamo ter aramidan. Hala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.